n'abakimbiri baterana Kabarungi yahingirwa inose bambe ntakushemera muri zo twaterage Kabarungi hasine ibintu abikozire akokana kufura agenda mpora agamba mpora aramutama tunasheka nyoko kumusatsa nisho mazimagara takumanya kunako baterana Kabarungi yahingirwa umwishywa wanjye kamusara yayoka yayajura yitse mbabazi yanga mwana nditimsa kutibagambira okunamaragange nabhereza amaragange shingwe n'ikindi kiratsegareyo namune nese ineza ekiborwani mwenda cyona kumuri n'umushemeza muri yakimunda kusu hanga naye wanjye kamusara yayoka yayajura yitse mbabazi shimwe Kabarungi yabare Karungi ka mwana yabare Karungi ka mwana ebikozirwe n'ebyawe okashomaje wahendera wanyitse mbabazi wankorera byona Kabarungi yateta Kabarungi taruma yakamba munenga n'abanyarwanda mukabasina basi kuvuga cyane avuga buhoro kagoba kumundira Kabarungi munkundira umwana nzabakunda Binyabarecu azane semyangange wanjye basera bamweta amazina marunye Kabarungi jenfaga n'amazina gawe kokeri yanyina owamugunga n'ebizondo byawe yakora jenfa yazemera Kabarungi nanga simwe yakorera icyo kwenda nango shoyirwe n'umwana murungi yashwerwa na hashikabura Rwanda triyagumatizikeyo hanga abaherezo mushore burungi mwana we koreje ni kushagara irenda nangwa bayingira erizo babihacemera abeshikatwa n'abakimbere baterana bashemeye uwo mwishywa wabo yabatambera yereka umukasheshe no kugenda Shirira na prezident yabare kumbera umuzeyi hanga nayo barukwende manya wahingira bucu mbene nyene yinyine fida ninakiriza yowe umusheshe wanjye ubwaratako bwarugombugiye uje tuje kupereze ranga pereze umuci kumva mu bukwe bwawe uzaza jewe n'umugabo wanjye tuzaguhimba Kabarungi na krente yaha kandi n'ugiye Jennifer na krente Kabarungi risoba watambira uzigirwa intende ekibazo umanya n'umugamba iroko sibege agawe kagari obuseri muyako wanjye egeze uruho ndazageze uruho njyagira uhereze tumara umukobwa nuza n'umugabo wawe muzaze mbateteshe nk'uko abantu batetesha abana babo inka zayo Kabarungi n'uruhuka n'umugabo wawe muzaze nzabahema Imana ishimwe cyane Kabarungi orukazara utinga na perezida tuzazitungana mpa nzagufasha nanjye mfashe Imana ibahemere urushako rwiza kajanje namugume nagereze niwa tuzatekereze ihamba ryawe niringi nangwa bishekazi bayisire bamwigira iwetore besi na merabu fesi na areni Kabarungi yabanaga wibare Kabarungi nihaye kugukorera ibyo wankoreye nihaye kugukorera ibyo wankoreye agushimiye Kabarungi mwabana mu kibazo cya Kabarungi neza kukibabwira mumunkundire yaratese murumva ko musaza yavuga ko namuhekaga yiga mu mwaka wa 3 nkavuga ngo icubye intirira nkamuhagira nkamuheka akuratyo akura n'ibitotsi nubu yari mu muntu hariya wicara sindiri ibitotsi bye engandagaza kwinjira Uganda abashikato bamuserebesha banye n'abakimbere manyabarutu wena n'umuhima abamushera mwayirwa n'imwe abozo bamaraga yahindurwa mukune cucuri na Robert Patrika Samu na Ronald Daniel Franka na Jacksoni Nathani Franka na Nagosi
mwena musibege kabarungi yabaraga abishyi mwimuke mumushendekereze aneti hopu na jofia mebo Juliet na